mobile kila siku, vumilia shida, mobile moto moto. Waiwe songa mbele, mobile moto moto. Wamepanda vilima, wameshuka mabonde. Wawili wakufe, watatu wasonge, watakao baki watajenga inchi. Ubwitange, liberation, revolution ni ibintu biharanirwa. Ni ibintu biharanirwa kandi kugira ngo ubiharanire ubigereho nuko haba hamaze gutangwa ikiguzi. Niyo mpamvu ku kiguzi gikomeye, ku kiguzi intare za Sarambwe n'Amadubu amaze gutanga kugira ngo babohore ababoshwe n'ingoma mbi, ingoma ya Gisegeti n'abandi bazitanga, ariko liberation na revolution bigereho. Chilombo wabonye ubutegetsi ubupfusha ubusa, ushiraho etat de siège, wima uburenganzira impunzi, uri gutera drone buri munsi ukazohereza ngo zijye kwica abaturage hariya mu Minembwe. Abaturage wabagize imbagwa, ariyo mpamvu revolution iriho. Tutashuka mabonde, tutapanda vilima, ariko revolution igerweho. Bakunzi b'Intare Official rero, reka mbasuhuze mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga nk'uko mbibabwira, ariko nanababwira ati duharanire revolution kandi tuzayigeraho. Uri kumwe n'Imana nta kimunanira. Operation rero zirakomeje. Operation zirakomeje mu bice bigiye bitandukanye, yaba muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Ubona ko Intare n'Amadubu bari gusatira noneho kwinjira muri province ya Tanganyika, muri province ya Maniema, muri province ya Ituri ndetse no muri province ya Chopo. Reka manze nababwira ikintu kiriho. Ubungubu muri province ya Nord Kivu, Intare za Sarambwe Alliance Fleuve Congo M23 imaze gufata ubuce bwinshi. Nukuvuga ngo muri territoire zigize ino province zifite territoire ya Nyiragongo yose, zifite territoire ya Masisi 95%, zifite territoire ya Rucuro 97%, buretse agace gato ka hano muri Bwito naho nta na groupement bafite, nta groupement bafite, yuzuye n'uduce tw'uturokarito tukirimo Wazalendo bo kwa General Dominique Ndaruhutse na Defender ufite agasisiro kamwe, niba ari agasisiro ufite defense imwe, hakiyongeraho FDLR nazo ziri mu mashyamba ya Parike Nationale ya Virunga. Hakaza territoire ya Rubero, igice kinini kigizwe n'amashyamba, ariko igice kinini gituwe gifitwe na M23. Hakaza territoire ya Warikare, M23 twavuga ko ifite nk'10%, ariko ikindi gice nacyo kaba ari igice kigizwe n'amashyamba. Ahabura ari kuri territoire ndetse n'ikibuga cy'indege na Pinga. Donc no twavuga ari strategique, ikibuga cy'indege cya Kigoma ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kasa. Territoire ya Masisi ndumva ko nyivuze. Territoire ya Beni niyo territoire itari yagerwamo n'Amadubu, itari yagerwamo n'Intare z'Isarambwe, ariko ahandi hose bamaze kuwashika. No kuvuga ngo n'umweru dede, umujyi wa Goma baratuje. Aho ma territoire nkubwiye yose ni gutyo byitwaye. Hasigaye Wazalendo ni hariya muri kiriya gice kikirimo bari abo kwa Ntuza, kwa Kigingi, kwa Badelta. Mutayomba yamaze kwambuka hakurya muri Waruwa Rwanda. Kuvuga ngo agace gasigaye kandi ko muri Masisi ni kariya gatoya gasigaye kari kurwanira mu Wazalendo na FDLR. Wazalendo na FDLR bari kurwanira hariya muri Bashari Mokoto. Muri Bashari Mokoto niho ubwabo bari kurwanira ano masaha. Ibyo bari gupfa byo ni mubimbaze ko ni byinshi. Bari gupfa amataxe ya Noheli n'ubunani bishuje abaturage, mu gihe ibice birimo Alliance Fleuve Congo M23 nta tax abaturage bishura, ngo nayo guhereza ngo abasirikare ngo umunsi mukuru, ngo nayo kubagurira inka, ngo nayo kubagurira byeri, ngo nayo kubagurira amasabuni, ngo nayo kubagurira umunyu. Icyama kirihagije. Habayeho koshya abana b'Abazalendo, abana b'intera hamwe, abana ba FDL, baba mayimayi basigaye hariya muri Sake,
baza gukora akantu kuko twigaragambyo k'iminota 10 hari ibyo bavuga, ntawe ushimwa na bose, ariko noneho abandi bafite inyungu zabo hari icyo baba bagambiriye kugira ngo basenye icyama. Mu gihe muri Bukavu harimo imyigaragambyo yamagana leta ya Kinshasa, yamagana leta ya Gisegeti, banamagana Washington kwa Trump, bavuga bati ntabwo dushaka ko intare za Sarambwe n'Amadubu babasha kuva mu bice bafashe. Buretse gushaka kwirengagiza ibice Alliance Fleuve Congo M23 yamaze gufata, siho hatekanye kurusha ahandi. Tujye tugendera mu kuri. Ni mu gihe rero intare za Sarambwe ntabwo zicika intege zivuga ati ngo Amerika yavuze. Kongo si Amerika, kandi Amerika niba Imana yaremye Amerika, Amerika ntiyaremye, Imana yaremye Amerika irema na Kongo, irema Burundi, irema Rwanda. Ntabwo Imana yaremye Amerika ngo Amerika neze kurema Kongo. Ntabwo Imana yaremye Ubushinwa ngo Ubushinwa buze kurema Uvira. Negatif. Icyo kintu ni ikintu nababwira ko kitariho. Ibyo ntabwo byaciye intege intare za Sarambwe n'Amadubu. Baragenda baritonda, harimo General de Brigade Sematama Charire n'Amadubu bari muri iriya misozi miremire ya Minembwe, bafata icyerekezo cyo kuvuga bati abaturage ba Kalemi bakeneye kubohorwa. Mwagiye mubona muri Katanga uburyo bari gukubita abantu babaziritse babashyira mu bwato, ubundi baragenda babajyamo n'inkoni barabahondagura. Intare za Sarambwe rero zikomeje kwa advancinga, intare za Sarambwe zikomeje kwegera imbere hariya muri Baraka. Igihunga gikomeye hariya muri Baraka, abasirikari ba FARDC bakomeje guhunga bari kwerekera Kalemi, mu gihe intare za Sarambwe zaje gukoresha muri bwa bwato bagiye bahabwa na Gisegeti, baza kurasisha ubwato basubiza ku bwato bubiri bwari bwaje buturutse Kalemi, buza kurasa muri iriya misozi n'ubundi irimo Banyamurenge. Murabona ko intambara imaze guhindura isura. Yakora guhindura isura kwayo, murabona ko Felix Antoine Gisegeti abifitemo uruhare rukomeye, kuko n'ibikoresho M23 yaba imbunda ziremereye yazihawe na FARDC hano muri Goma. Hari imbunda nigeze kubabwira, ndababwira ati hari imbunda M23 yafatiye hano mu mujyi wa Goma, ahangaha yaba kuri Mogoma nizo bari bashinze hariya kwitije, n'izari ziri mu kibuga cy'indege, izo zitari zizi kurasishwa n'abasirikare ba M23, biba ngombwa ko bamanza baziga. Izo mbunda nizo ziri gukorera agashya FARDC, Abarundi n'Abawazalendo. Mwabonye imodoka nshyashya zifitwe na M23 zavuye mu maboko yandi ya Gisegeti. Ni ukuvuga ngo muri iki gitondo mu nkengero hafi ya Baraka, nko mu birometero 25 muri iriya misozi iri hejuru ya plane ya Tanganyika, harimo icyo bita isasu. Amadubu yamanutse ava hejuru, aramanuka aza. Donc ni ukuvuga ngo uko imirwano iteye muri aka kanya, hejuru muri ho plateau harimo imirwano iri kwa advancinga, nubwo n'ibirometero byinshi kugira ngo uzagere kuri ruya ruzi rugabanya Sud Kivu na Katanga. Ariko intare za Sarambwe n'Amadubu bari kwa advancinga, bagakufe bariyo, ba 03 bari hasi, ba Dabusirindia Dabusirindia ariko yangiye mu mutwe, reka musuze cyane Dabusirindia, komeza Imana iguhumugisha. Ekotango barahari, ba Colonel n'abandi bayobozi n'abandi basirikari, ndetse bari kumwe na General Byamungu Bernard. Kuvuga ngo barahari, bari gukubita kandi bari kurwana, bari gufata amateko zikomeje kwiripotinga, mu gihe Abarundi bo hariya abamaze gufatwa amaze kugera muri 400. Muri abo 400 rero baravuga bati twebwe duhora twibaza, turiko turarwanira iki, turi kurwanira iki? Twebwe twavuze ko tugomba kurwanira ubusugire, turahirira imbere y'ibendera ry'igihugu cyacu ko tuzarwanira ubusugire bw'igihugu cyacu, ariko biradutangaza uburyo batuzanye ahangaha. Urababona bambaye uniform za FARDC, ndibuka n'imirambo wabonaga hariya ku muhanda bari Abarundi bambaye bote z'Uburundi, ariko
bambaye uniform ya FARDC, ariko wajya kureba ano maponsho y'imvura ugasanga na y'abarundi. Kubatandukanya rero na za wazalendo, kubatandukanya na FARDC narindi ko ari ihuriro rimwe bikayoberana. Imirwano rero yafashe indi ntera, ubwato bukomeje gusharinga, bwa bwato FARDC yari yamaze kuzana yabutinyishije, batinya ko M23 nabwo igiye kubufata. Ni ukuvuga ngo bya bitero bya drone bazitinyishije kuko zaturukaga Bujumbura, intare zasangwe ziri gukontrola hejuru muri ho plateau, ku buryo bo badashobora kuba bayishyira hejuru, intare zasaramwe zayimenera hejuru. Murabizi ko ari drone zamenetse, zashwanyaguritse neza, zimaze kuba drone zigera nko muri 16 kuva Gatogota kuzagera hariya hafi ya za Baraka nkuko ndi kubivuga, ndetse na hariya muri Shabunda na Zanzibira drone zarasenwe zigera muri 16 za FARDC. Hari zira za CH na ziriya niba zitwa kamikazi na CH4, izo zose zagiye zirasenwa, intare zasaramwe zirazisenya kuko bo bafite ibikoresho bigezweho kurusha iby'u Burundi. Burundi arakubwira ati intare zasaramwe zamaze kwitegura, twebwe turi kuza kurwana mu byo tutazi. Yo ni ibintu byigaragaza cyane kuko nubundi bakomeje gutsindwa. President Felix Antoine Tshisekedi, excellence reka mwubahe, excellence president de la République démocratique du Congo, ugiye kujya en exil. Nkuko mubizi uko byatangiye, nkuko mubizi batangiye barwanira Bunagana. FARDC ikora iyo bita reprise stratégique. Iyo reprise stratégique murayizi, iyo reprise stratégique murayizi uburyo yagiye igenda. Ni reprise stratégique bagiye bayikora mu buryo bwo kwihungira. Baraza bakora reprise stratégique bavugoma bajya kwikorera Beni, indi bayikorera Bukavu, abari bagezemo abenshi barafungwa. Muri Bukavu abandi bafunzwe bari hano Rubero, baragenda bajya gucirwa imanza. Muri uko byagiye bigenda byose, haza kuza Bukavu bakorera reprise stratégique Uvira. Ubu ngubu bayikoreye Kalemi, bayikorera na Baraka, barangije baragenda bashyiraho ngo guverinema, niba ari guverinora provinciale, bayishinze Baraka, bayivanye Uvira. Babayobozi bose bari aba Jean-Jacques Purusi, bari aba Chiviri, komanda regio, bose bakubitwa mu kaguzi barafungwa. Ibyo ndamya ko mubizi neza. Ubu ngubu urugamba rumaze kwegera imbere. Ku makuru ufite nuko intare zasaramwe zimaze kwa advancinga, ziri kuva hariya za Mboko, abandi bakava hariya za Makobora, bari kugenda bashwanyaguza. Narindi wazalendo abavuye Gatogota bari kwirukanka. Ubu ngubu bamwe bamaze gutumba amaguru, abandi babaye indembe, Karemi zari zuzuye, ndetse na Makobora bagiye bazisiga mu bitaro, indembe zabo zatumbye ibirenge ariko zigize abasivili. Intare zasaramwe muri Bukari mu mujyi wa Goma, muri Kakatindo, General Byamungu na General Emmanuel Sultani Makenga baje bajyaniye kawunga, babajyanira n'amavuta. Izo nkomere zose za FARDC zari zirimo. Nukuvuga ngo n'abandi bose inkomere zo bari gufata bari kuzitaho, ariko urugamba ruri kwa advancinga kandi rwakomeye. Habayeho umwiryane udasanzwe hagati ya wazalendo na wazalendo, donc Nyatura kuri Nyatura. Aba ofisiye 8 bamaze gufungwa bazira iki? Bazira kuba ngo bari kumwe n'uriya witwa Abudu, yabaga ahantu bita mu Rwankeri. Uriya niwe wari Tetruwa, bamwita ngo ni Jetruwa wo kwa Jean Marie Bonane, ariko witwa Benjamin Dikuyeze yarapfuye. Ari hehe? Ari kumwe na Domise, ari kumwe nandi. Nuko ngo bari gusubiranamo. FDLR na Nyatura bari gusubiranamo, nabo bari gupfa ngo amataxe ya Noheli n'ubunani. Nuko ngo byabaye agatogo kuri bo. Nuko ngo wazalendo Nyatura FDLR nta mbaraga bagifite hariya muri Bashari Mukoto, kuko bo ubwabo bari kwicana. Bo ubwabo abofisiye 8 bamaze gufungwa. Nongere mbikubwire,
bari kuzira ati nabo bafitanye communication na Fande Nsabimana, na Colonel Nsabimana uriya wari G5, uriya ni Commander Brigade, impinduka zabo yabaye Commander Brigade. Ibyo rero bakavuga ati ari gukominikana nabo, bituma habaho kutumvikana hagati yabo, ndetse bamwe bashobora kuza gupfa. Murabyibuka hari uwitwa ni Kivuruga ninde, hari umukoro Kivuruga we yarapfuye yararashwe, hari undi mukoroneri nawe wishwe na Jean Marie ku itegeko ryari rivuye kwa Inyasi, kwa General Inyasi uriya ya FDLR, ko bagomba kwica uwo ngo nawe ashobora kuza gukurikira. Ni igihe uwitwa Mushipa yari reportinze yari yazanya byondo, uwo ngo we baramwica ati yari inshuti ya Mushipa, baramwica. Ndetse hari n'abana be, abasirikari be babita ngo n'abana be, bari biripotinze bazana n'imbunda. Bivugitse ngo ikintu kiriho nuko elema zo muri Nyatura zikomeje kubashiraho. Ejo bundi hari uwo bita ngo niba ari Tomangirira ubana nabitwa ba Serge Manzo babana nariya kwa Kagiri, niho namubwiye ati uri mu biki, agiye kumbwira arambwira ati ngize turimo ngo turabizi. Ndamubwira ati ariko mwagiye mugira inama Inyasi na bari abanyeganyega ibintu byo kwica abaturage bakabireka koko, mwagiye mwagira inama bakareka kwiba, nabajura ariko nabandi nabajura. Uretse ko iyo ubonye umwe uramubwira ati wabwiye bariya bakareka kwiba, kuko ubaza Umunyatura akagwa abiba nabo kwa Jean Marie, abo kwa Jean Marie abiba nabo kwa Kagiri, ugasanga ko byose byabaye bwa bushyo bw'imbwa nkuko njya mbivuga. Ubu rero urugamba rwababanye ikigeragezo gikomeye. General Dominique na General Jean Marie, communication yabo ku makuru mfite nuko baje kuvugana, barahamagarana baravuga bati ko urugamba rutunaniye turajyahe. Ni amakuru bavuganaga kuri telefone, ariko naje kuyabwirwa na bamwe mu maeskoti yabo. Ati twebwe hejuru ko twirirwa, na maeskoti yabimbwiraga, kuko twirirwa inyuma ya bafande ngo buri musirikare bunari kuneka undi. Niba bagutumye ngo ujye kugura akantu, muragenda muri batatu, uwo bakeka n'uwo badakeka. Ni ukuvuga ngo nta cyizere gisigaye kirimo muri bo ubwabo, bamaze kwizerana kutizerana, bavuga bati intare za Saramwe zigiye kubatumaraho. Ati Hakiza na ba Mushipa bagiye kutumara ku bantu, Bantwari bagiye kutumara ku bantu, n'abandi ntiriwe mvuga. Ni ukuvuga ngo nawe ukizera umweskoti wiwe, kuko ameskoti yari muri Wazalendo hejuru yo kubuzwa cyane na bari abayobozi babo kwinjira muri Alliance Fleuve Congo 23, bafite amategeko yo kujya barasa bari abayobozi. Ibyo rero byabaye ejo bundi kwa Dominique Ndaruhutse, hari abana bagombaga kwiripotinga, amakuru baza kubimenya babatumijeho, umuyobozi wabo baramuhamagara, abana bari kubyumva, bari abana batatu, baravuga ati ngo utwo twana twawe ngo twamenye amakuru ko bagiye kujya muri 23. Abivugira mu nzu, kumbe abana aho bicaye hanze bari kubyumva, nkaya hafi ya za Musheberano bari bihishe. Babana baravuga ati Fande amaze kumenya ko tugiye kugenda, none icyo tumukorera katumurase twebwe tugende. Baramurashe, bafata icyombo yari afite na telefone n'udufaranga yari afite, abana bari reportinga, baragenda bati twebwe byagenze gutya na gutya. Baje kumenya ko dufite umugambi wo gucika, kwe twamaze kubipanga, kuko twe turindiye ngo bamanze baduhereza ku mafaranga y'indengera buzima. Tubibonye yuko Fande bashobora kutugeza hariya bakadukeba, kubera ko Dominique arica, Inyasi arica, Nyeganyega arica, nabicanyi rwose nkubwiza ukuri, mu bantu babicanyi barimo. Buriya Jean Marie Bonane hari igihe adashyiramo n'akantu ko kugira imbabazi, ariko uwitwa Inyasi we nta mbabazi agira. Ni ukuvuga ngo yavuze ngo bwice umusirikare baramwica. Dominique nuriya bari kumwe afite ngo umweside witwa niba ari Jede, witwa bamwita Sansusi, umugore wari hari yigoma acuruza inyama hano ku station Simba nkaho hiri.
kuki intare za Sarambwe zitamukozeho? Sansusi we nawe ntagira imbabazi. Ndamwibuka wo ngo yarangirije muri ESP yandika igitabo avuga ati ngo nta mukongomani uvuga ikinyarwanda uriyo, ngo nawe yaracyanditse iyo gitabo ngo bavuga igihutu, ngo abanyabwisha bakavuga ikinyabwisha, niba n'abanyabwito bavuga ikinyabwito. Mu gihe uzasanga hejuru y'akarere umunyamasisi w'iwacu Gahira w'imuheto atavuga kimwe n'uw'imushaki, atavuga kimwe n'uwo mu Rubaya hejuru y'akarere, ariko bose ntago bashyiramo interprete. Jya mbyumva no mu Rwanda hari abanyarwanda bajya bavuga ngo mbe nduza, ndakavuga ngo turajana. Abo bose bavuga ngo turajana, umuntu yumva ko turajyana. Yavuze ngo mbe nduza, umenye ngo ntuza, ahita abyumva na interprete ubamo. Sinzi rero izo nyito, uwo nguwo rero ndi kubabwira bakunda kumwita ngo ni Koleseni, afite ngo Koleseni ya Karisimbi. Uwo nguwo nawe arakeba arabamara. Abana babibonye gutyo baravuga bati General Tade yarishwe, runaka na runaka Nziza yishwe na Domi, twebwe se turi iki umuntu wica abagenerali? Bahitamo kuvuga bati nta kundi ko twabigenza, reka tumurase tugende. Ikigiye gukurikiraho nkuko ndi kukibabwira abakunzi b'Intare Official, nuko igisirikari cya Nyatura Wazalendo bagiye kwicana ubwabo, bakicana bakamarana. Uwo baketse ko agiye kujya muri M23 bamwica. Ushaka kujya muri M23 akabona ko mugenzi we aramubuza, aramurasa abona inzira agenda. Ni gutyo ibintu bimeze. Hariya muri territoire ya Uvira hari ikirwa kiri hakurya muri Tanganyika, ngo nicyo uriya yagutumba, ariko uranforusema ari gushiramo force nawe nimwe ari kujya, kuko azi ko Baraka igiye gufatwa. None akaza akareba bariya ba René Tombwe n'abandi Wazalendo bari hariya bashobora kwinjira muri M23, kuko bari kubona ko batazakomeza ngo berekere Kalemi. Yakutumba nawe akaba azabura uko yifata, nawe akagira ute, nawe akiripotinga. Ibyo bivugitse ko bishobora kuzaza kubyara umwuka mubi, bishobora kuzaza kubyara umwuka mubi muri Wazalendo n'ubundi nk'uko wavutse. Wazalendo bose bakazajya kwibona bari muri M23, hari abafashwe n'abiripotinze. Reka mbabwize ukuri kuri nyakuri, nge nari ndi Uvira, rwano yabaye ndi Uvira. Mwabonye amakamyo bino bikamyo by'uruhondo byari bikoreye, byari bikamyo 4 byikoreye abiripotinze bari kubazana Bukavu kugira ngo nawe bazajye hehe, niba bajya Rumangabo, niba ari Cyanzu bajya Rumangabo. Abo bose n'ubundi bakomeje kuza. Murabyibuka ariya Kiriba ejo bundi Lawrence Kanyuka yari kumwe n'abiripotinze n'imbunda. Muri Bashari Makuto batangiye bakomeje kuza. Muri Warikare haraza umwe, muri Rubeba na za Kipesi bakomeje kwiripotinga. Icyo nakubwira ati noneho baraba basigaranye iki? Bagiye gusigarana iki? Ko intambara iri gufata indi ntera. Hari igihe wenda injya nkunda no kubivuga nkabigarukaho rimwe na rimwe. Iyo amahanga akomeje gusakuza arasakuza, ariko urugamba rukaba rugiye kugera ku musozo. Cyo nababwira cyo abaturage bakomeje guhangayika, abaturage bakomeje kubaho nabi. Abo bose bakeneye kugira ngo babone liberté, babe libere n'Intare za Sarambwe. Urabibona hariya muri Uvira baravuga ati tumepata wakombozi, hatutaki wakombozi tena warudi. Hiyo ndio ukweli. Aha rero ni ukuvuga ngo babyeyi, nshuti z'amadubu, nshuti z'Intare, mukomeze mutere inkunga, kandi mukomeze mutere inkunga y'amasengesho, mukomeze mutere n'inkunga y'ibikoresho, ibyo kurya. Bote zirakenewe, kawunga irakenewe, umuceri urakenewe, amavuta arakenewe. Ariko ndemeza ko Alliance Fleuve Congo M23 iragabura, ntacyo babaye kandi nta nicyo bazaba. Kambabwire rero
kanya turongera tugarukane amakuru y'umuriro aho intare za Sarambwe mu kanya ziraba zimaze kugira, turaza tubabwire. Reka mbishimire rero, mbateguze mu kandi kanya muraza kumva amakuru ubundi buce bumaze kuba tombe, aho mbabwiye ko intare za Sarambwe zamaze kwa advancinga n'ubwo ngo umuriro urimo. Turaza dukurikirane noneho tumenye ngo ahamaze kuba tombe, kuko na buno nshobora kurangiza kino kiganiro bakubwira ngo Baraka imaze kuba tombe. Baraka se nayo nimara kuba tombe barongera basakuze ngo M23 ngo muhave. Katubyitege, katubirindire, turindire uko byitwaye nuko bimeze. Reka mbifurize rero gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze abahire, Uwiteka abaha umugisha muri no minsi mikuru ya Noheli n'ubunani. Imana ibaha umugisha. Ciao ciao.